Tak lawak weh. Hamba. Wait. I can ask you. Can I ask you a question? What's your question? What is 1 plus 1 equals? 2. Wrong. The answer is 11. What? The answer is 11. Because 1 plus 1 make into 11. So the answer is 11. Tak lawak weh. Hamba. Tak. Masalahnya aku ada dengar suara orang ketawa duk. Siapa budak yang orang ketawa tadi? Apa tergelak tadi? Mana budak tu? Aku tahu. Siap betul.